turongeye turabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu twongeye kwifuriza ijoro ryiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye tunabaha ikaze mu idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri rino joro, amakuru yihutirwa atugezeho muri uno mwanya. Tugiye kurebera hamwe rero amakuru yihuta araturuka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi, ariko kandi twibanda ku biriko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze rero muri rino joro ryo kuri uyu wa gatandatu kw'igenekerezo ya 21 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV, aho ushobora kuba kumviriza amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ndaza kukubwira yuko imyiteguro y'amatora by'umwariko y'abazaba barongoye amakomine ndetse n'intara zigiye zitandukanye irimbangije. Icyakora batavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi barakomeza kugenda biyamiriza ibikorwa bimwe na rimwe bikomeje kugenda biragaragara. Mu nyuma y'uko rero bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwariko batizera imitegurire y'ayo matora nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwariko imitegurire y'aya matora ikirabatera impungenge mu gihe bashinza CNDD-FDD kuba ariyo ikomeje kugenda iragiramo uruhare runini cyane, ibigaragaza neza yuko CNDD-FDD yaba igifise gahunda ndetse n'intumbero yo kuzashaka kuzazana ubusuma mu bizova mu matora. Ni mu gihe kandi bakomeza kugenda barasaba yuko rero hagaragara ukumvikana by'umwariko hagati y'imigambwe igiye itandukanye by'umwariko itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Inzego z'umutekano z'igisoda c'u Burundi ziherereye muri Somalia ziravuga ibikorwa bimwe na bimwe by'umwariko zikomeje kugenda zirakorera muri icyo gihugu. Usibye kuba by'umwariko zikomeje kugenda by'umwariko zirafasha mu banyagihugu ba Somalia mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, dore ko zagiye kuhangana n'umuhari wa Al-Shabaab by'umwariko usanzwe wari warigeruye n'umugwa mukuru wa Somalia uzwi nka Mogadisho. Ingabo ziganjemo iza Burundi zikaza kugenda by'umwariko zirakora by'umwariko ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta dufise rero nuko by'umwariko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda ziranagaragara mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, cane ibikorwa bigendanye no gutanga ubuvuzi ndetse n'ubundi bufasha bugiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugaragaraho. Amakuru yihuta rero by'umwariko turaza kurabira hamwe uburyo izi ngabo z'u Burundi zikora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo gutanga imiti, kuvura ndetse n'ubundi bujyanama, ndetse gushika ubu ngubu bakaba bavuga ko basanzwe baganwa n'abandi bagiye batandukanye. Mu gihe kandi nakomeje kubigendanye n'ibikorwa by'amatora ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, biravuga ko hoba hitezwe impinduka zikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Mu gihe by'umwariko ibintu bikomeje kugenda biratungurana, hagiye kugaragara impinduka mu gisoda c'u Burundi, mu gihe n'ubundi muri uyu mwaka General Major Evariste Ndayishimiye yari yakoze izindi mpinduka mu gisoda c'u Burundi, ibituma abantu bakomeza kugenda bibaza impamvu zabyo ndetse banibaza by'umwariko aho byabyerekera, banibaza ibyaba byegereje kuba ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Icyakora abasesenguzi bakomeje kugenda baragaragaza ndetse banemeza neza yuko General Major Evariste Ndayishimiye yaba atariko yizera zimwe mu ndongozi bafatanyije kurongora kino gihugu, mu gihe akomeje kugenda haribonekeza ibibazo bimwe na bimwe ndetse ibibazo bikomakomeye cyane. Mu gihe kandi by'umwariko hakomeje kugenda haravugwa ibibazo bigendanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bamwe mu banyagihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko barambiwe ibihe bikomeye cyane bashyizwemo na Perezida Tshisekedi, ibyo bise Etat du siège, ibihe gushitsa ubu ngubu by'umwariko bikomeje kugenda bituma abanyagihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bakomeza kugenda basa n'aho badafise ijambo, aho by'umwariko ubutegetsi ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe by'umwariko bisabasha kuba byo kemuka, aho by'umwariko ibintu byose bikomeje kugenda bigaragara ari ibibazo by'umwariko byongeye kugenda bizamuka mu nyuma y'uko rero abategetsi by'umwariko ngaha muri kino gihugu cacu muri kino gihugu ca Kongo bakomeje kugenda barafata ubutegetsi bakabukura mu maboko y'abasivile bakabushyira mu maboko y'igisirikare, nk'uko byaragaragaye. Ibi byose abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko babirambiwe, mu gihe by'umwariko ata kintu na kimwe byigeze birahindura ku bigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu.
n'ayandi makuru menshi cyane yakomeje kugenda haravugwa yose tugiye kuyarabira hamwe muri rino joro. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza ndetse n'ibihe byiza cyane. Abatwumviriza mwese by'umwihariko muri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye turabifuriza kumererwa neza ndetse tunabaha ikaze. Abatwumviriza bari by'umwihariko ku mugabane wa Afurika mu bihugu bimwe na bimwe ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turifuriza kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero kuri ndomboresha kure yacu bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse by'umwihariko nkubwira ngo ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ndaje by'umwihariko turatangurira mu gihugu cy'u Burundi aya makuru yacu ababarizwa by'umwihariko mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda barasaba ubutegetsi ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi yuko bakora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gutegura amatora byere gukomeza kwiharirwa na CNDD-FDD mu gihe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko iyi CNDD-FDD ari ikomeje kugenda yiharira imyanya myinshi mu bigendanye no gutegura amatora. Hari bamwe batajya umunwa bavuga yuko by'umwihariko ibikorwa byo gutegura amatora mu gihe byiganjeho ku ruhande rumwe biba bitanga impungenge ndetse n'isura itari nziza, aho biba bigaragaza binerekana neza yuko by'umwihariko hoba hashaka kugaragaramo ubusuma. Ni mu gihe amatora menshi yagiye araba ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi atigeze aravugwaho rumwe, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomezaga kugenda bashimangira ko haba haragiye hagaragaramo ubusuma mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi yakomeza kugenda aradusumira aravuga ko inzego z'umutekano ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda zirigishwa uburyo zizacunga umutekano mu matora y'ibanze agiye kuzagaragara ngaha muri kino gihugu cyacu. N'amatora hazibanda by'umwihariko mu gutora abahagarariye by'umwihariko abahagarariye intara zigiye zitandukanye ndetse n'amakomine, hakazakurikiraho n'andi y'abayobozi bakuru ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko hoba hari kugeragezwa no gukora impinduka zikomeye cyane mu bigendanye n'igisoda n'igipolisi ndetse no gutoza no kumenyereza abandi bifuza kwinjira muri uwo mwuga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko hazabe hari by'umwihariko abantu b'ingenzi bazabasha kuba botanga umusanzu mu bigendanye by'umwihariko no gucungira umutekano mu gihe hakomeza kugenda hikangwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubugizi bwa nabi muri rusange. Haravugwa kandi ibikorwa byiza bya bamwe mu bajejwe umutekano ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane basanzwe barakorera mu gihugu cya Somalia. Biravuga ko rero by'umwihariko amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya akomeza kugenda ashimangira yuko by'umwihariko inzego z'umutekano by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ariko kandi zisanzwe zirakorera muri iki gihugu cya Somalia ziko zirakora ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa byiza by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, ndetse hakaba harakomeza kugenda haniyongeraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko bikomeje kugenda biragaragara harimo ibikorwa bimwe na bimwe rero ingabo z'u Burundi ziriko zirakora, harimo kuvura ndetse no kwitaho amagara y'abanyagihugu ba Somalia. Ibi rero ni bimwe mu bikorwa abasirikare b'ingabo z'abarundi basanzwe bari mu bikorwa byo kugarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu basanzwe barakora. Kapiteni Dr Ngezahayo Clement by'umwihariko yaje kugenda arasobanura ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bisanzwe bibaranga, byiganjemo by'umwihariko ibyo gutanga ubuvuzi ndetse by'umwihariko no gutanga umutekano. Yaje kugenda anasobanura yuko imiti imwe n'imwe bakunze kugenda bifashisha by'umwihariko mu kuvura by'umwihariko basanzwe barayikura mu buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi yaje kugenda anavuga yuko rero ku ikubitiro bakunze gutanga ubuvuzi ku basirikare babo bafise ibibazo, ndetse hakiyongeraho n'abandi bagiye batandukanye baba abanyagihugu ndetse n'abasirikare n'abapolisi ba Somalia. Ariko kandi akaba yaje kugenda anavuga ko bakomeza kugenda baranakira inkunga nyinshi cyane ziturutse ku bigendanye n'abasanzwe barashyigikira ubutumwa bariko barakora nk'uko yaje kugenda arabisobanura.
ni mu gihe kandi bivuga ko abasoda benshi bariko baravanwa muri kino gihugu ca Somalia b'abarundi by'umwihariko bagahita bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe bwana Tshisekedi yamaze kwizezwa n'igihugu c'u Burundi yuko bagomba kuzomufasha guhangana n'umuhari wa M23 ndetse gushika ubu ngubu bakaba yaramaze kugenda mwizeza yuko rero itsinda ry'abasirikare n'abakomando babashije gukora impinduka mu murwa mukuru Mogadishu mu gihugu ca Somalia bakamagana Al-Shabaab bakayirukana yari yamaze kugenda yigarurira uwo mujyi. Ubu ngubu rero byitezwe yuko by'umwihariko bagomba kuzofatanya na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu guhangana by'umwihariko ni ibyo bibazo bya M23. Biravuga ko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi rero ho bahitegurwa gukora by'umwihariko impinduka zikomakomeye cyane mu gisirikare. Ibi kandi birimo biravugwa n'abegereye by'umwihariko n'abegereye inzego z'igisirikare mu gihugu c'u Burundi mu gihe bavuga ko bamaze kugenda baratahura amakuru agendanye n'impinduka zishobora kuzasiga bamwe mu basoda bavanywe muri inshingano zabo mu gihe by'umwihariko batakiri abizegwa kuri General Major Evariste Ndayishimiye. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nubwo bisa n'ibyacecetse cyangwa se bitakivugwa cyane, umwuka w'itembagazwa ry'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi ukomeje kugenda uribonekeza bigendanye n'ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda biragaragara. Hari bamwe batarya umunwa rero bakagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko by'umwihariko mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye yakora agakosa gatoya by'umwihariko mu burongozi bw'igihugu ashobora kuzisanga yaratembagajwe ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu nawe rero ariko arakoresha iyo bwabaga bwose kugira ngo abashe by'umwihariko kuba yamenya neza cyangwa se abashe kuba yotahura neza umuntu atariko by'umwihariko umuntu ariko aratobera igihugu c'u Burundi n'abandi bayobozi, bikaba bireko biratuma ibintu bitagenda neza cyane. Ibi ngibi bibaye mu gihe by'umwihariko kandi muri uyu mwaka hongeye kugenda haraba impinduka mu gisirikare. Izo mpinduka zabaye zatumye abantu batangaza bati ntibisanzwe yuko Perezida Tshisekedi Perezida Evariste Ndayishimiye avugurura inzego z'igisirikare n'ubutasi by'umwihariko ku munsi umwe, ariko nk'uko by'umwihariko byakomeje kugenda bigaragara ndetse nk'uko byabaye icyo gihe hari ku igerekerezo ya 6 Gashyantare umwaka wa 2024 ubutegetsi bwaje gufata umwanzuro wo gutungura benshi buvugurura inzego z'umutekano. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko ingwano ziriko ziraba muri Somalia ndetse no muri Kongo bivuga ko zishobora kuza gutuma ibintu byongera guhinduka ndetse hakaba hashobora kuza kuba by'umwihariko izindi mpinduka mu bigendanye n'ubuyobozi. Dufatiye nko kuri ayo mavugurura yabaye muri icyo gihe by'umwihariko ayo mavugurura yaje gusiga Brigadier General Venuste Nduwayo yakuwe ku mwanya wo kuyobora ingabo zirwanira ku butaka asimburwa na Major General Jean Claude Niyiburana nk'uko byaje gutangazwa. Niyiburana rero we yarasanzwe arongoye ingabo z'u Burundi muri Somalia, uwo asimbuye rero by'umwihariko akaba yaragiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko bikaba biratangazwa. Brigadier General Gaspari baratuza yaje gukorwa by'umwihariko ku buvugizi bw'igisoda mu mwaka wa 2015 yagaruwe by'umwihariko muri uwo mwanya asimbura Colonel Frobert Biyereke wari ushinzwe inoza mubanye mu gisirikare rifite rero n'inshingano z'ubuvuzi. General Colonel Gerard Hamenyimana yagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'igisirikare c'u Burundi ISCAM, naho rero Lieutenant Colonel Nicolas yagizwe umuyobozi w'ishami rya gisirikare rijejwe ubutasi. Ikindi abarundi bavuga rero ko cyatunguranye rero nuko Brigadier General Silas Pacifique Nsaguye wari urongoye iperereza rya gisirikare yaje gusimbuzwa Colonel Jean Manirakiza. Brigadier General Silas Pacifique rero Nsaguye yaramaze imyaka ishika muri 2 ayoboye iperereza ry'isirikare aka kazi akaba yarakagiyemo rero asimbuye Colonel Ernest Musaba nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru yavugaga ko kandi General Nsaguye ari we rero wagiriye inama ubutegetsi yo kohereza abasirikare muri RDC mu myambaro ya RDC ya FARDC mu buryo rero bwo kuyebya uburari gusa ngo baje kuvumburwa bidateye
kabiri. Ubwo rero abasirikare b'u Burundi batangiraga gupfa abandi bakagenda barafatwa miri muri Kongo, Brigadier General Nsaguye yahise rero atangira kurebwa nabi cane n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu byo rero ashinzwa harimo gutanga inama zateje ibyago ndetse no kunanirwa gukora iperereza neza, bikaba intandaro y'imfu z'abasirikare b'icyo gihugu baguye kandi n'ubundi bakigwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Jamanirakiza wahawe uyu mwanya rero n'umuhanga mu bya gisirikare, asanzwe by'umwihariko anabyigisha muri kaminuza nk'uko biko biratangazwa. Umwe mu basirikare b'u Burundi rero utarifuje gutangaza amazina yiwe yaje kugenda abwira bagenzi be rero bati bagenzi be ko rero by'umwihariko ibintu byifashe muri RDC ko bikomeje gutera ibibazo mu gisirikare cy'u Burundi. Kumpinduka mu bakuru rero b'igisirikare yavuze ko zifise aho zihuriye n'ibivugwa ko hari abatishimiye rero ko abasirikare bakomeza kugwa muri RDC ku nyungu z'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ati abasirikare rero barapfa bambaye imyenda ya FARDC, abanze kujya rero ku mirongo y'imbere ku rugamba barafungwa abandi bakicwa cane. Abahanga mu bya gisirikare bo bavugaga yuko rero impinduka zikomeye nk'izi rero zikorerwa mu gisirikare iyo gishaka gutera ishini nk'uko biko biratangazwa. Ibi birashoboka cyane ko rero haheze imisi igihe gito rero bivuzwe ko hari ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zashyizwe ku mipaka ihuza n'icyo gihugu cy'u Rwanda. Icyakora ngo hari n'abasirikare bamwe bapayiza Evariste Ndayishimiye aho amabwiriza by'umwihariko ngo ntibayumve, bityo akaba ari nayo mpamvu akomeza kugenda arabihindagura. Bivuga ko rero ngaha muri kino gisoda cy'u Burundi hakomeje kugenda n'ubundi haribonekeza by'umwihariko bamwe mu bantu bakomeza kugenda baragaragara nk'abantu batariko barumvikana neza, ibishobora kuzoteza amatati hagati yabo ndetse bikaba byateza umwijyane. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu byaje kugenda biratuma General Major ashobora kongera kuza gufata umwanzuro ndetse n'umugambi by'umwihariko wo kongera by'umwihariko guhitana, wo kongera by'umwihariko gusimbuza abatari bake nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Igisirikare ca Israeli cyatangaje ko kishe abayobozi bakuru bashika muri 6 bo mu muhari witwaje ibigwanisho wa Hezbollah ukorera muri Libani, ubwo cyagabaga ibitero simusiga mu murwa mukuru wa Libani uzwi nka Beiruta. Ingabo za Israeli rero zagabye ibi bitero kuri igenekerezo ya 20 Nzeri umwaka wa 2024 zisobanura ko zigamije gusenya ubushobozi bw'uyu mutwe w'abagwanyi kabuharere cyane wa Hezbollah uzwi nka Radwan. Minisiteri y'ubuzima ya Libani yatangaje ko iki gitero cyaguyemo rero abantu bashika kuri 31 barimo rero abana 3. Hezbollah isobanura ko rero abayobozi bayo 2, Ibrahim Akiri wari ushinzwe ibikorwa bya Hezbollah akaba n'umuyobozi wa Redwana ndetse na Ahmed Wahabi aribo rero bishwe muri ibyo bitero. Igisirikare ca Israel kizwi nka IDF kuri iyo 21 Nzeri umwaka wa 2024 cyasobanuye ko rero by'umwihariko kishe Akiri Faidi Shirikari by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ndetse na Abu Hassani Samira wari ushinzwe imyitozo muri uwo mutwe. Taliba rero Sami Abdallah wari umuyobozi w'umutwe rero wa Nasser ndetse na Mohamed Nassali wayoboraga umutwe wa Aziza. IDF yatangiye kugaba ibi bitero rero muri Libani ku igenekerezo ya 19 Nzeri umwaka wa 2024, isobanura ko ari icemezo cyashingiye rero ku makuru y'urwego rw'ubutasi yimenyeshaga ko Hezbollah iteganya kugaba ibitero bya rokete muri Israeli. Yaragize iti bisabwe n'ubutasi bwa IDF ingabo zirwanira mu kirere zaragabye ibitero ku mbunda zigera kuri 30 za Hezbollah ndetse no ku bikorwa remezo by'abaterabwoba by'umwihariko birimo imizinga 150 bateganyaga kurashisha ku butaka bwa Israeli. IDF kandi yanarashe ububiko bw'intwaro bwa Hezbollah mu bice byinshi cyane byo mu majyepfo ya Libani.
Israel irakomeje kugaba ibitero muri Libani mu rwego rwo gukumira ibyo Hezbollah yateguye kuyigabaho yikoreye by'umwihariko mu mitego yashyizweho mu byombo by'umwihariko byaguzwe n'abarwanyi b'uyu muhari witwaje ibigwanisho bigaturikana benshi. Minisiteri y'ubuzima yo muri Libani yasobanuye ko byishe abantu bashika kuri 37, abandi by'umwihariko bashika mu 3000 baza kugenda barakomereka nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Aya makuru kandi yaje kugenda aratera impungenge maze biza kurakaza bamwe mu bayobozi ba Hezbollah bavuga ko Israel ikomeje kugenda irarenga umurongo utukura, ibyatumye hashobora gukomeza gutotomba umwuka w'intambara. Ni mu gihe kandi abanyagihugu ba Israel bakomeje kugenda basaba umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu gukora ibishoboka byose akumvikana na Hamas, dore ko izingiro ryose riri ku bibazo bya Hamas. Bashimire, twongere gusubira mu masaha y'igitondo.